You ikhlas dengan orang, you tolong orang, you kena fikir risiko yang you buat. Betul orang ni kata, do lots of homework before helping. Sebab by the end of the day, orang yang you tolong, dia nak gerak, dia gerak macam tu saja. Belakangan ini ada kawan cakap dengan saya, James, you have been a very, very nice person. You have to know that. You're doing a lot of favor to the people you care. But what do you get in return? Saya cakap, it's okay lah. I terima je apa-apa yang datang balik kepada I. I believe in God. I believe that God knows the best and will do the best for me. I just do my part. Then kawan nak bagi tahu I, James, you have to learn to think for yourself as well. Jangan every time think of everyone else saja. It's not being good, it's being stupid. Hello. Are you ready tomorrow, Iza? Seram juga Actually, I sikit takut tau. Written by Allah, no people. Agree? Sofia Amina. Kenapa kalau saya tak convert, kita nak kawan dengan saya? Kalau saya tak convert, you nak unfollow saya. Kalau saya tak convert, you nak buat sama macam orang lain cakap, oi, si penunggang datang, macam tu. Is that what you want to hear from me? Tangkak, saya dekat Ipoh bro. Tangkak tak pergi I'm not scared for tomorrow night. Okay, so tomorrow night is just another night. Okay. Macam mana bos? Kat Saloma KL boleh review. My master so far okay this semester is a little bit not on track, but bagi saya sikit masa should be fine. Ada apa tomorrow night? Nanti korang tengok live Esok malam ada M-Star, ada kawan-kawan I, Tuan Hasbullah punya birthday. And then semalam pergi sebab M-Star I jarang pergi sana ramai sangat orang. Suka pergi Saloma. Apa yang best dekat Saloma? Tapi memang tak suka pergi tempat orang ramai. Rasa macam very hard to breathe. Kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerja lagi, jogging lagi. Cuba kongsi sikit apa yang best. Bukit Raja. Bukit Raja? Bukit Raja ada jogging? Bukan buang tetu, saya pergi repair tangan. Tangan saya cedera hari itu buat konten. Lepak pantai.
dengar cerita sedap. Setakat ini donat ini yang sedap ada dekat Sate Alam saja. Tempat lain semua tak pandai buat. Siti Hamizah ada pergi gym seminggu 3 kali. Sekarang dah kurang Lepas raya ni slow down macam 1 bulan baru 3 hari. 1 minggu baru 3 hari. Sekarang saya slow down sebab tangan saya sakit lagi. Mungkin bila lepas raya ni workload bertambah, saya punya stres naik dan badan saya sakit balik. So saya pergi buat badan, pergi repair. Sekarang semalam rehat 1 malam, sekarang rasa okey sikit lah. Pekam, saya pekam dengan needling. Pekam, needling, urut semua sekaligus jalan. Oh, sakit tangan saya. Pekam best. Tapi sakit sangat sakit. Tak mau tambah tattoo lagi Americano, ya betul. Mantap kopi panas. Dia macam ni kopi panas setiap hari sebelum masuk kerja. Itu sebab actually bagi saya bulan puasa yang susah tu bukan makan Yang susah tu ialah kopi pagi Sebab kopi pagi dah hilang You bangun pukul 4.30 tak mungkin minum kopi kan. Sebab setiap kali sahur you tidur balik, you mesti tak minum kopi Hari ni tak ada review kereta. Tak ada. Ya betul. Itu sebab saya kata tak boleh tidur balik. Itu sebab tak minum kopi. Tak cukup masa untuk minum kopi awal pagi. Biasa saya minum kopi ambil masa setengah jam. Sebab dia sangat panas kan. So saya akan slow scroll TikTok, scroll Facebook. Kalau tak sambil meeting macam tu. Pintu ayat yang last tu apa? Tak payah tidur jarang kebanyakan masa bila saya puasa saya akan tidur balik time sahur. Sebab tak tahulah, takut letih kot. 6.30 saya punya office buka pukul 9 lah. So kalau habis sahur pukul 6 sampai 9, 3 jam mau buat apa? Saya tak ada anak, saya tak ada bini. Saya tak boleh workout. Sebab workout tak boleh minum air. Macam mana tak tidur? Tidur lah. Kalau saya bujang kan. Kalau saya dah berkahwin tu lain cerita lah. Nak teman anak pergi sekolah, nak bawa bini pergi kerja. Tapi saya kan bujang, so tidur lah. Faridah Murad Sarimah, best kan? Americano is the best. Suka tengok muka saya. Esok ada live tak dekat akaun Bijeng Paranormal? Ulia Ufaira, saya tak tahu lagi lah ada live tak paranormal tu. Tapi yang yakin akaun Dola, akaun Syafiq akan ada live Akaun saya tak pasti lagi. Mereka suruh saya rajin buka live. Sebab rajin buka live boleh naikkan follower. Saya cakap, perlu ke? Sebab mereka semua bawah 1 juta follower kan.
Yang mereka cakap saya bayar lansi lah. Tapi kawan-kawan lah, dia kata bukanlah I cuma selepas insiden ini macam tak tahulah sosial media ni bagus ke tak. Macam tu lah. You dengan Wawa okey tak bos? Semoga bos cepat menghalalkan dia. Doakan yang baik-baik, okey? Insiden apa lagi? Insiden yang menyebabkan saya dikecam satu Malaysia. Jujur Zainal, cakap senang oh. Jerawat dah keluar, ya, jerawat dah keluar. Kita masih berkawan lah. Tapi berkawan tak perlu setiap hari bersembang kan. Berkawan tak akan setiap hari berjumpa kan. Berkawan pun tak akan cuba luangkan masa untuk keluar. Tak treadmill pagi ini. Mosquito Ranch. Ini yang follow saya dekat IG ni. Bang, bagi motivation sikit. Sekarang kurang motivation lah. Tangan saya sakit kok, you tengok. Mosquito Ranch. Tengok tangan saya. Saya pergi buat gym lah. Itu saya punya ini macam dislocate sikit. So saya pergi, saya buat dekat Penang. Saya pergi Cairo. Dan sekarang dia kata okey lah, tapi tak boleh push lah. Cakap saya mau turunkan berat badan lah, sebab saya mau kickboxing lah. Dia kata tak boleh. Perlukan motivation untuk running lah. Kasih ajar sikit boleh lah. You DM saya lah. You kan ada selalu chat dengan saya dekat Instagram. Jujur Zainal, baik Kak, terima kasih. Ya, I think tisu koyak masa pay. Dia macam ni tau. Oh, hari ni okey sikit. Tapi kalau sini sakit. Thank you Mawar Tepi. Terlalu push tu. Muhammad Kir. Muhammad Kir dekat mana? Pororua. Ejen sah Pororua. Saya mau try itu kereta Pororua Trust. Tak pernah test. Saya bukan nak beli tau, saya nak test ride saja. Ipoh ada lah. Selalu buat stretching ringan-ringan. Boring lah. Saya macam ni tau. Kalau saya boring lah, saya pergi test drive kereta. Ada Muhammad Kir. Ada kawan dekat Ipoh. Saya dekat Starbucks sekarang. Kalau ada kawan dekat Ipoh yang dekat-dekat dengan ni town yang boleh test drive Pororua Trust, tahu lah. Tak ada kontennya. saya mau test saja, tak ada kontennya. Saya ada kawan dekat Ipoh. Gila X-ray bos. Salah. Thank you. Show Setia Alam Ipoh tak ada. Tak payahlah. Setia Alam. Saya sudah malas pergi Setia Alam punya showroom. Nanti dah. Pororua Setia Alam dekat mana lah? Sejak bila Setia Alam ada Pororua? Morning. Bos, kita nak buat baik mesti banyak halangan dan dugaan. Allah bersama kita. Saya percaya dengan Allah. Saya percaya kita buat baik banyak dugaan. Tapi saya tak percaya kenapa dugaan begitu banyak. Bertubi-tubi dia bagi. Dan saya tahu Tuhan sayang saya. Jangan risau. Saya pun sayang Tuhan. Tapi saya letih lah. So, izinkan saya kadang-kadang untuk menjadi negatif. Sebab saya pun manusia. Tanda Tuhan sayang. Ya. Banyak bersabar. Anyway,
saya ada satu berita baik. Lusa hari ni apa? Selasa depan saya akan pergi satu sekolah untuk bagi sumbangan. Nanti korang tengok lah. Program sumbangan datang balik guys. Minggu depan Selasa saya akan pergi bagi sumbangan lagi. Sofian, lambat lagi dah nak pergi OE Resort. Cari ketenangan dengan sedekah. Saya bukan cari ketenangan, kakak. Saya bukan cari ketenangan dengan sedekah. Saya cari kebahagiaan dalam sedekah. Ketenangan tu ada, cuma dia sedih kadang-kadang bila apa yang kita buat. Saya tahu orang yang percaya saya akan percaya saya. Saya cuma tak suka bila orang yang tak percaya saya cuba untuk sahut orang lain. Dia tanya saya apa-apa saya buat memang saya tenang. Tapi bila saya buat sumbangan, bila saya pergi sedekah, saya rasa bahagia, saya rasa bangga. Saya rasa sendiri saya ini umpama orang yang hebat. Macam tu. So bila ada sekolah memerlukan bantuan, bila ada sekolah yang datang untuk meminta bantuan ataupun memohon sumbangan, dan saya akan tengok sekolah tu bagus, murid-murid pun baik, dan saya akan pergi lah. Kali ini saya pergi Kuantan Selasa ini. Kita bawa kerusi, meja dengan satu TV. Kalau tak silap saya modal habis dekat 12,000. Dan saya sudah bayar lah itu kedai perabot. Dan kami akan bawa tu TV pergi ya. 10,000 untuk meja dan kerusi selepas diskaun. 10,000 untuk TV termasuk transportation cost. Kita akan pergi sana. 12,000 kita habis. Sebiji Y16 untuk sekolah dekat Kuantan. Tak banyak lah, tapi saya rasa saya bangga lah. Tak boleh lah nak bagi berjuta-juta baja package percutian. Tapi bagi saya benda ini lagi banyak saya boleh bagi kepada sekolah, dan lagi banyak murid mendapat kebaikan. Hati saya lagi gembira dan saya rasa lagi bahagia. Sedekah yang sikit tapi berterusan lebih baik. Ya, itu yang saya buat lah. Sebab banyak sekolah yang datang, bos ada program ini kita nak hantar murid pergi KL, tak ada duit. Itu transport punya kos, jangan panggil saya sponsor lah. Budak-budak tak ada barang makan lah, nak pergi kontes. Jika budak-budak tak ada duit makan, itu bukan masalah saya. Itu masalah mak ayah dia. Suruh mak ayah dia rajin sikit. Betul lah. Tapi kalau cikgu kata kerusi dengan meja sudah rosak, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dibaiki, ada yang perlu digantikan. Tapi nak tunggu fund masuk lambat lah. Bos boleh tak sponsor? Kita sediakan 500 kerusi standby. Cakap boleh. Saya paling suka buat benda macam tu. Macam tu lah. Dan cikgu bagi surat dan saya sedia duit lah. Bank in, orang hantar pergi sekolah macam tu. Tapi ini contohlah ada 100 kerusi lah. Dia bukan 100 murid yang pakai. Dia form 1 sampai form 6 boleh pakai. Dan mungkin form 1 sampai form 6 ada 6 generasi. 6 baik kan? Syarina 724. Betul, janganlah kalau ada orang baik, ada yang nak ambil kepesatan pula. Aduh. Jangan risau, sekolah-sekolah tak akan ambil kesempatan dengan air. Sebab semua duit air, duit halal nombor 1. Tak ada salah guna dana punya. Itu semua duit saya sendiri ya. Lepas tu bila saya pakai duit saya sendiri, saya sangat spesifik dari mana you beli barang itu, receipt kepada siapa, hantar barang siapa yang cek, ada declare tak.
Itu cara saya bagi sumbangan. You nak minta duit dengan saya buat majlis, tak adalah. Minta maaf lah, takkan dapat sesekali pun. Syarina, peralatan yang rosak you boleh send DM kepada saya dekat TikTok sini, Syarina. Saya tengok balik sebab saya tahu beberapa cikgu ada DM saya, tapi saya tak ada masa untuk reply semua. So, kadang-kadang bila saya senang saya akan check lah. Kalau ada nanti saya akan panggil check awak, then awak cikgu boleh contact balik, and then kita boleh sediakan sumbangan. Okay. Tapi ingatlah, 1 bulan 1 sekolah saja. Poket saya terhad. Korang doakan saya murah rezeki ya. Kalau rezeki saya tak ada pun saya tak boleh nak tolong Jagrani, itu sekolah government punya problem, not my problem. I know it's not my problem, I want to help. Jagrani, saya tahu lah, itu government punya problem. Tapi saya boleh tolong, saya tolong lah, suka hati lah. Daripada saya tak tolong, orang lain pun tak tolong, apa yang saya boleh buat dengan duit saya? Bagi tahu saya ada duit ekstra. Contohlah 1 bulan saya ada 10,000 punya wang, saya tetap mau pakai 10,000, saya boleh pilih untuk beli handbag, untuk beli kasut, untuk beli kereta baru, tapi saya pilih untuk bantu sekolah. Salah. Saya tahu itu bukan problem saya. Saya tahu masalah education anak murid sekarang bukan masalah saya, tapi saya nak tolong. Salah. Jagrani, tell me what can I do with my money. You can tell me, I follow you, and if I agree to you, I will follow you lah. If you cannot tell me, don't stop me from helping the government school, man. Rezeki yang bos dapat tu bos gunakan ke jalan Allah, itu sangat terbaik bos. Bangku 70. Syarina 724. Bangku tu satu berapa? Dia macam ni tau. Saya ambil estimate budget satu sekolah 10,000. Macam bulan ini over budget mah, sebab satu sekolah saya sudah keluar 12,000. Then maksudnya bulan depan dia akan tinggal 8,000 untuk sekolah seterusnya. So Syarina, kalau you punya sekolah budget 8,000, mungkin okey lagi. Kalau you 5,000 pun okey juga. Janji 1 tahun saya habis 120,000 untuk 12 sekolah yang berlainan. Actually lebih pun, sebab bulan Ramadan biasanya 4 tempat saya masuk. So bulan Ramadan saja minimum habis 25,000. 1 tahun okeylah 100 lebih. Lebih kurang 1,300 atau 4,000 untuk sekolah saja. Oh, okey. Syarina, you DM saya dekat TikTok lah. Okey. Sekolah agama bos bantu tak? Luna Store, you mesti first time follow saya kan? Sama ada you first time follow saya, atau you tak pernah tengok konten saya, ataupun you tak pernah percaya apa yang saya buat. Cuba tengok konten saya. Berapa sekolah agama yang saya masuk, berapa madrasah yang saya masuk, berapa sekolah tempat kasih sayang yang saya masuk. Sekolah Cina masuk, sekolah Melayu masuk, sekolah Tamil saya masuk, Tafiz pun saya masuk. Janji dia berkaitan dengan pendidikan saya masuk. Ya, tapi kalau dia tak ada kaitan dengan pendidikan, saya tak akan masuk lah. Jarang. Ya, terima kasih. Saya nak minta sponsor untuk Aircon. Aircon tak ada sponsor lah, Cegah. Aircon tak ada sponsor. Murid-murid OKU pun tak ada minta Aircon punya. You punya Aircon untuk orang kaya punya. Faham tak?
I pergi SK Kappa ada lebih kurang 117 murid OKU autism. Mereka pun tak ada minta aircon dengan saya. Mereka minta kerusi meja dengan saya. Mereka minta TV dengan saya. Itu semua saya bayar, saya beli tau. Bukan sponsor yang saya bayar, saya beli. Dan saya pergi bagi mereka. Tapi mereka tak minta aircon. Aircon untuk keselesaan. So, you kena faham saya punya konsep untuk bantuan adalah konsep untuk memudahkan pengajaran, untuk membantu dalam ilmu, tapi bukan untuk kesenangan, bukan untuk keselesaan, bukan untuk kemewahan hidup tu. Cik Gah, ya kipas okey. Ya, smart TV yang besar 8,000, 10,000 satu TV tak ada. Smart TV yang satu keping 20,000, 65 inci ataupun 50 inci, itu ada. Bukan smart box smart TV. Ada beza tu. Ada orang minta smart box saya tak bagi. Saya bagi smart TV saja. Yang mahal-mahal semua saya tak ada bagi. Yang mahal-mahal suruh ibu bapa bayar duit sendiri. Ini lagi teruk nak Panasonic lagi. Skyworth saja. Wah, you banyak soalan nak brand lagi. Skyworth saja. Kadang-kadang Samsung, kalau Samsung ada offer, power lah bang. Kalau boleh saya mau hermes, orang nak bagi saya nak beli mes. Saya suruh orang bagi saya mes. First time saya tengok orang pilih brand. Ini cikgu betul ke cikgu tipu ni? Biasanya cikgu minta saya akan tanya you nak saiz seberapa saja. Dan saya tim akan pergi beli. Ijaz Rashid, hari itu saya pergi JB, saya ada cari bos you tapi tak sempat. Hospital perlukan bantuan apa saya tak tahu. Ijaz Rashid, kenapa mau DM you? Gila lah. Nanti bos you ingat saya mau ambil staff dia. Tak mau hospital dengan klinik. Apa yang saya boleh bantu dengan hospital dengan klinik? Cuba bagi tahu saya. You pergi kuda jalan-jalan. Boleh? Tapi dia macam ni tau. Kalau korang nak saya pergi Sabah Sarawak, you carikan saya sekolah yang perlukan bantuan. Betul lah. Ini orang tulis sohai. Orang bagi TV lagi mau minta bukan-bukan. Ayo. You tahu saya kawan pun cakap macam tu tau. Dia kata you jangan tolong sekolah kerajaan lah. Mereka tak menghargai punya. Mereka anggap you orang bodoh saja. You habis duit banyak-banyak, lepas tu mereka tak jaga barang. Tapi saya selalu cakap dengan sekolah, saya cakap macam ni. Kalau sekolah minta 4 TV, saya bagi 2 TV dulu. Kalau sekolah minta 100 kerusi, saya bagi 50 kerusi dulu. Saya cakap dengan cikgu, kalau cikgu boleh jaga dengan baik, setengah tahun kemudian, cikgu hantar gambar bagi saya cek. Adapun 1 tahun kemudian cikgu hantar bagi saya cek. Kalau tempat tu masih bagus, cikgu masih jaga dengan baik, cikgu saya tambah lagi sumbangan. Itu cara saya buat. Boleh tak macam tu? Daripada saya bagi terus kan? Cardiac table bantal tak boleh lah. Sorry lah. Tak boleh. Itu dia kena settle sendiri. Saya
Saya rasa saya lebih sesuai tolong sumbangan dekat sekolah daripada hospital dan klinik lah. Boleh lah, Sarawak pun boleh lah. Anak-anak kota ada rezeki untuk sekolah anak. Nanti you free, you tengok. Tolong send sekali lagi boleh tak? Ya. Betul. Kena buat proposal ke bos kalau nak minta bantuan. Mestilah kena buat proposal. First time lah cikgu minta bantuan. You tahu tak, kalau you tak ada buat proposal, saya bagi macam tu, you tak boleh terima. Ikut undang-undang kerajaan, mana-mana sumbangan yang diterima perlukan black and white, perlukan receipt, perlukan sign bahawa duit kita tu betul, dari mana, buat apa. Jarang orang masuk sekolah cikgu kan, jarang orang masuk sekolah agama kan. Saya pergi mana-mana sekolah, semua cikgu mesti mau sign. Itu sebab mana-mana sekolah saya pergi sampai sekarang tak pernah satu sekolah pun dipertikaikan. Kita sampai report ke PPD bila saya masuk, apa saya buat. Record pun, video pun boleh. Apa yang saya cakap. Masa tu lah. Sebab saya nak buat yang baik saja. Bagi saya makanan lebih baik sedekah kerusi meja. Sebab setiap kali dia orang makan rezeki murah. Oh, bagi sedekah, bagi saya makanan lebih baik sedekah dari kerusi meja. Sebab setiap kali dia orang makan rezeki murah. Nightmare Muhammad Fazlan. Makanan tu okey, tapi ilmu boleh membantu untuk mencari makanan. Betul tak? You bayangkan lah, you bagi makan untuk dia isi perut sekarang. Boleh je kita belanja orang makan. Sama lah. You ambil satu portion, contohlah you ada lebih 10,000 sebulan. You ambil 1,000 belanja makan, yang 9,000 tu you belanja orang dari segi ilmu, dari segi kesenangan untuk menimba ilmu. Contoh ada 100 murid satu sekolah. I bagi you tahu dekat Malaysia, sekolah yang kecil tu bawah 100 murid. Sekolah yang pertengah-tengah macam tu 300 hingga 500. 1,000 hingga ke atas adalah sekolah yang besar. Satu bulan kalau ada 100 murid dapat kebaikan daripada awak, satu tahun ada 1,200 murid. Setakat ini saya dah masuk lebih daripada 20 sekolah. So 1,200 murid kali 20 sekolah adalah 24,000 murid. 24,000 murid, kalau 0.1% punya orang berjaya dalam masa hadapan, iaitu satu tahun ada 24 orang berjaya. Saya tak kisah sama ada rezeki saya naik ke tidak. Saya rasa Tuhan tahu apa yang saya buat. Tapi kalau 24 orang yang berjaya itu bagi balik kebaikan kepada komuniti, you rasa pahala dia lagi besar ke? Saya naikkan orang tolong orang lain, rezeki masing-masing, tak perlu bergantung kepada saya satu orang. Faham tak? Bagi makan pun okey. Tapi itu sebab sebenarnya itu tujuan utama saya nak bagi sumbangan dekat sekolah. Good calculation. No, I do the math. Apa prosedur? Hantar kertas kerja. You DM saya dekat TikTok dulu. Nanti ada masa saya tengok. Kalau tak ada, you DM saya dekat Instagram. Yes, bagi makanan tu one of the pahala. Tapi peralatan pahala berkekalan. Betul. Bos, bila nak cut punai? Punai tu apa? User 497849. Siapa ni? Tak ada follower punya awak.
You nampak kita cakap baik lah. For the past 20 minutes kita cakap benda yang baik, pun masih ada orang nak kata benda macam ini. Pun peding lah. Apa yang manusia nak sebenarnya? Orang cakap baik, dia nak tanya benda lain. Peding lah saya dengar orang macam ni. Sebab saya selalu kata, korang faham lah kenapa manusia ni tak maju. Idis Shia, I'm about 90 kilo and my wife is about 110 kilo. Kalau nak ambil skuter, saya rasa you kena minimum pakai X-Max ataupun Elegant. Kalau you budget kurang, you ambil Elegant lah. Deposit 2,000, bulanan 200 lebih. Sebab badan you dengan bini you besar, you kena pakai motor yang besar sikit lah. Kalau you ada budget, you pakai X-Max ataupun you pakai Forza. Ini dua motor is the best lah. Tak ada motor lain lagi, trust me. You takkan menyesal yang beli ni 3 motor. Alright, ni hai mo. Elegant Modinas lah, bukan SYM. Abaikan, jangan risau. Power korang lah. Sabtu pagi pun view maintain 1,000 lebih ya. Cigah, boleh-boleh. Nanti ada masa saya tengok. Tapi saya bagi tahu dulu, bulan 4 dah penuh. Bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Saya tak tahu mana satu end akan arrange. Tapi kalau saya tak balas message korang, korang kena pandai-pandai follow up dengan saya, okay? Boleh? Kalau saya tak ada reply dalam TikTok, korang DM saya dekat Instagram lah. Thank you. Semoga korang pun murah rezeki. Fasha Kirin Ahmad, my wife hari-hari tengok you pening air. Jangan risau, I tak minat bini orang. I takkan pegang bini orang. Dan I takkan kacau bini orang. Kadang-kadang I punya customer datang kedai beli motor. Dia kata, bos, I pening lah. Husband I hari-hari tengok video awak. Pening tau. Saya pun dah tahu saya bini dia ke you bini dia. Saya cakap, kak minta maaf kak, saya tak minat dengan lelaki orang. Lain macam bos. Tak. Maksud saya tak minat dengan lelaki. Saya minat perempuan. Macam tu. Ya. Pening kan? Yo, pimpin saya kuat leh. Tengok, tulis. Kalau nak balik yang baru nak baik dari pembedahan lutut, motor mana yang bagus nak bawa? You beli motor yang ringan je lah. Kalau kaki you tak kuat baik, jangan pakai motor, nanti jatuh rosak lagi kaki ya. Cadangan saya, you jangan pakai motor dulu, pakai kereta dulu. Jangan tak sabar-sabar. Penjelasan saya memang TikTok tu sebab orang suka. Ada orang suka, ada orang benci bang. Terima kasih. Yes, thank you. Oh, 1 jam dah saya live. Terima kasih Kasmah Kamarudin. Yo, korang doakan pimple saya cepat-cepat pecah ya.
Actually saya bukan setia tau. Saya cuma malas mau tukar baju lain. Ini baju saya ada 50 helai. So biasanya bila saya pergi travel, saya akan bawa ini baju hitam dengan putih. Kalau korang tengok kan, saya ada hitam dengan putih. So biasanya saya bawa 2-3 helai warna hitam dengan putih. Yang lain tu saya bawa baju simple. Sebab saya malas mau pilih, mau fikir warna apa nak pakai hari ini. Macam tu lah. Senang lah, tak payah fikir. Baju ni tak jual bang. Baju ni baju saya. Kalau you nampak orang pakai baju ini, you tahu lah hubungan dia dengan saya sangat-sangat rapat. Kalau tak, dia mesti curi baju saya. You tanya dia, Pantat, kau curi baju bos Jim lah, macam tu. Staff saya pun tak ada baju ini. Staff saya ada N dengan Lily saja ada. Videographer dengan PA saja yang pakai baju ini. Yang lain memang tak ada. Staff company tu memang tak ada pakai baju ini. MT-07 boleh pakai. MT-09 susah sikit. Simpan aloe vera. Saya rasa saya kena pergi farmasi ya. Beli itu tea tree oil lah guys. Genapkan 100,000 like boleh ya. Sikit lagi saya nak keluar dah. Pimple sticker dekat Watson. Beli acne patch je. Tak boleh ya pakai acne patch, nanti mesti rosak biar ni muka. Tak, tea tree oil is not useful. It's just bila kalau dia pecah nanti dia tak ada apa tu, kuman dekat tepi-tepi. Hawa tak ada baju ini. Thank you. Terima kasih semua yang terterjun. Bagi 100,000 Stacy, have you considered doing laser? My face sebab doing laser lah jadi macam ni. Pimple sticker tak boleh. Muka saya tak boleh pimple sticker. Dia sensitif sangat. Jihan Khalid, thank you. Tak apa Stacy is okay. I have to tell you, that's why kenapa orang kata dulu muka saya tak ada macam ni, kenapa sekarang muka saya merah-merah. Actually sebab laser. Jadi for the past few years I've been struggling for my face due to saya nak cantik, and then inilah jadi kepada muka saya. Okay. Kahwin esok hilang jerawatnya. Benzoyl peroxide gel. Was handsome kalau berkemas. Thank you. I can feel your sadness. Good morning, honey. Lama tak jumpa. Ya, sangat lama kita tak jumpa. Fu Ji Yong, you DM me can lah. How's your interview that day with my brother? Jadi tak dia ambil kerja. You kalau nak kerja kena cepat-cepat tanya dia. Kasma Kamarudin, orang bilang kalau muka ada pimple that shows orang tu sedang dilamun cinta. Sorry to say. Dilamun cinta tu mungkin, tapi tak bermaksud cintanya dibalas. Yeah. Siapa punya tu? Gong ni.
jawapan masih mengharap bos. Good morning Sarina. Ya. Ramai cute kan bos. Ramai cute kan. I tak kata I minta cinta Don't get me wrong I never say I crave for love. I never say I want love. I say apa yang saya balas berkaitan apa yang abang tu bercakap saja. Oh, mereka tengah training. Patutlah. Saya mau pergi cari tak farmasi tu sekejap. Oh, nak buka dah. HTM Pharmacy. Okay, dekat juga. I think itu umrah video lama lah. Oh, dekat je. Okay, aku pergi dekat je. Okay. Okay lah guys. Dah tutup live dah. Nak pergi tandas. Thank you Kasma Kamarudin. I think I'm tired of trying. Sorry to say, there are things that worth a try. There are things that do not even worth your time. Sometimes we really need to know where our energy is, where should we put our effort. It's not that whether or not it's valuable for us, but it's valuable or not for them. And whether by the end of the day, anyway, I know what is good, what is right. Let me choose what is right, okay? I think there are things that I don't need to listen to others, but I hope that you guys respect my decision and understand that I'm doing everything I can to preserve, to protect the people I care. Yeah. I tak ada frust tau. I did not say that, man. No. My lips is not laser. My face is laser. It's okay. Terima kasih. I pun doakan yang baik-baik untuk korang. Korang dah nampak video M-Star kan? Geram aku dengan video M-Star tu. Hello. Ya. Okay. Tutup live dah. Bye-bye. Anyway, I dekat Starbucks Ipoh. I don't know what's name called, tapi nama dia macam Popelo macam tu. Very nice. The employee awal-awal buka pintu and the first customer sampai sekarang. Okay, bye-bye. All the best kepada semua, okay? Have a good day. I wish that I doakan bahawa urusan korang dipermudahkan, sihat, bahagia bersama orang tersayang, okay?